Ini press meet SSC Central Committee dan sedang hal. Panel itu bahini sedang Fransi ke dalam Central Committee AGS Assistant General Secretary Sandra Kiri orang. Panel ini mitha malah nanti ke Daniel Teron, orang Councilor ex Chairman lo, lapan ke kan ASCC lo Public City ada Propaganda Secretary. Masih pini putot nanti itu dan kecitong tu bang nengarong ada nengkan kiri kardong kan nanti itu. Ada press lapan jurnalis teman itu pen SSC party pen pajero lapan ke welcome lo pini press conference lah. Masih isu ke dupi karbeng lo akan di mahasawa konteks makin. Serta ini spesifik lah EPSLC tu rada lo miss propaganda ke pon lapan ke klaim ke cok cek kedam. Nah saput apa sih dari tu pilih dan putot aku ninja tu itu. Apabila dari itu press conference itu bilang lo sudah langsung dari itu dokumen sebenarnya itu paklang. Tapi ini apa yang itu dokumen sebenarnya itu paklang itu. Lah PSLC mana JI kata kia pun PSLC bang. Lah Jameson se kia pun PSLC bang. Itu merat apa mate entire sistem apa lah pun. Kado ya public pun lah confused lah misleading lah dalam tema demand kali kalang lang kehan sa taksi nilai tu kini kali tu lasi lain lo jai kathar ki japon PSLC itu abang ke Karbiang Long lapen West Karbiang Long lapen di Mahasau bang amben cokti lato ni po bang ke tribal land mesti dia nai lasi nilai tu study dam lo nilai tu study ate ke la cokti unconstitutional Constitution natin kali, pembinaan natin kali lagi. Constitution along kita around natin kali. Okay, 60 paragraph 20 table 1 part 1 along. Item number 2 along nak kita pun. Namun itu mana kopi nomor along. Hello 60 lah kita. This is 60. Aru tak 60 paragraph 20. Pokoknya mau amin mana? Xerox copy dice just go through it now let me put it paragraph 20 table part 1 item number 2 lo mesti kita Karbi Anglong district itu kita lasinon jai kathar kiya pon SLC tu apa ke tribal land sih tapi irnan lagi cok cedet lo sih nasi alam lagi tu abang ke lagi unconstitutional bukan dari itu. Ada constitutional lo. Amasi Karbi Anglong district kusi kita. 60 paragraph 20 table part 1 lo. Item number 2 lo. Masuk si kita. Karbi Anglong district specifically top down. Allah bakso against kan ini pun ada lagi unconstitutional lo. Alam lagi ini IAS officer retired officer kusi kita. Retired IAS officer monit 60 that head big specialist begitu ketek tema mata kacenama jong si ketek pulote alam di Charlie nana 60 aku kacenam pulote laba cok ceder lake unconstitutional pemilihan ateng kali dia lo India constitution mata 60 ateng kali dia lo 60 te against lo India constitution against alam di ketamcul langsung masih nilai itu juga masih lah dah kata ke rada pun mak bukan dia ni. Lepas alam di kaningnya ta public meeting alam ancet kali press media tu alam alam di kaningnya. Lasi labangsu JI Qatar ia pun PSLC apa including JI Qatar Minister of Economic katu kita kacire nanya bang kenan sot. Mane alam like NT Karbi Anglong ko bang eklang dak. Karbi Anglong district tu 60 lo tok dak India Constitution lo tok dak kita papre nahi. Bukan dia bang lagi NT Karbi Anglong lo. Lasi he have to clarify ansara lang licipi nahi. Lapen rada pana lang mat cho hamai. Bang Samson singing ti kuan ne cipat Karbi Anglong bara som singpon. Karbi Anglong district ya. Hala bakso orang dua bangsi hard earn karena get kata kali lah bangke kapi pre nahi kapi vir nahi pandai lagi
alangni kicok ket tang tangjang lo langsung basi nilai tuh puji ini alama lagi